Archbishop Kibarabara, Your Grace, they very excited gukuona na gukorwo nawe muthenya wa muthi tondu your daughter Joy was my lecturer at Daystar University na agithomithia subject yetagwo script writing for film na ngeria muthenya wa muthi ndire mumemerekia wholesomely ninie muikariri giti wa Kenya Film Classification Board giti ndiraheirwo ni His Excellency William Ruto, President William Ruto, kiambiriria kia mwako. So if you meet Joy mwire hari athomithirie iyo raini no yodi wakere Ngarauiya na Ngarauiya senior, Ngarauiya junior twe Muoroto FM session iri andugamireire ni tureshiririe ni ihwa ririku tungikurehera riria kurakoragwo kwina maombolezi tukiririkana mami witu turatua itu ati igongona ritu ria kuhingura mwaka kiumia kia mbere kia February tugoka Soul Winning Church na tukamemerekia imwe kwa imwe kuma Soul Winning Church na niguo tugoka na ihwa ritu. Ngai wa mwero murathima. Amen. Tumuhurira ruhiru wega riu munjitekeria na gitio kuma kure gwa Kameme TV tunegere Martin Chanet. Mutikamake ikarai ro hau ngumuonia no kwaria. Muriega keithia yoguo macambiki ma kigoco gia Kameme citago Martin wa Janet muthenya wa Friday kwambiria thaa 4 nginya thaa 7 cia utuku muthenya wa Sunday kwambiria thaa 7 nginya thaa 9. God bless you. Amen. Tumuhurira ruhiru wega kuma kuria gwi TV ni iria cirokira ya cire yukireria uria ukwaria handu-ini ha CWA ni ndagikoro imwe CWC. Bwana Yesu asifiwe. Nditagwo Charity Waruino AKA Celeb na memerekagia kuria kwa CWC Slave. Ado ina DJ mothe DJ Dibul. Digida. Muriega zikai uguo na njetago DJ Dibul wa Kameme FM Kameme TV na poleni sana Ngarauiya daroga mathe ni undu wa niaba ya DJ mothe so ni ndamona iguku ndona DJ Jakes thengio muno. Thank you. Thank you so much. Tumuhurira ruhiru wega tondu andu aria othe morite itura riri wathire ku etagwo